Kumno paralog baro sa shisen pat gapriang so bhai phi shakani ka channel jonga khasi tarka. To minta snging ni shanno daw new cheese namki ubashngam baru babang baha. Uni maida ngala shimshpela pila ban antad himo maida kamlu ngala ai khandian uni pade ude u turun sun powder garlic powder te sa ai kini ke cheese ngala shu od kumne te pila ban shu khrod ru te dem nang ta pade sa clash wa mo sale kuma batai ha ka video mo ta dem nang ta pade sa ai saka nika deka phniang ka bakhluñ ar shamai he sa khle biang hadu bakandala khle baha ta dem nang ta pade ngin sa ai khandian indian minta pan ngin sa khem kumba khemu ata mdi ban jam ne ban e long shu ai normal bait kani ko pade kade ko bas ai mdi ka bapaja mo non minta ka badai ka bakriat ta ka daw ngide ban ai da ka ka bas ai mdi bakhluj palat ru te dala dem nang ta satliat kumni kini gi ban nasai pada sapeng no adam nang tu ngin saya ai shape sapai kumno nga ai shape da fimdan ka cutter kumni mlele phila ban le da ka tari ru da kanu ka tari ru ka long mo kini ngaladap on te company ru ngaladap pun kulut lupa te ingin saya sedih no diban ai hai bait mo diban sedih da ka bakluj bait mende ka ba peja ne ka ban normal kani kala long ting nyeweng no te kendala peja uni namki am tingin saya sedih biang pada pe kani kala ngalabu shwa kendala peja nga sedih biang do sedih biang am kan salong shroin baha diban ai bet ha ka hai bet mo wat numpin redai kading kani kala long sa sngap paralog kan ka jing shroin saya shed mo perlog te kasuk mende ka balong ka ba mo te ngathara philai yo ji mun toy mo perlog khoble sibun ba philai pe ka ni ka video so like subscribe but share